usomaye mioyo yetu, wewe unayeangalia mahitaji yetu, wewe uliyetuita kwa kazi yako. Utukufu ni wako, heshima ni zako, sifa na shukrani ni vyako. Makofi hii tunaikusanya kwa ajili yako, tukikushangilia wewe Bwana, kwa jina la Yesu. Salimu jirani yako, umtakie neema, umtakie baraka. Wale wanaochelewa muwape, bado fasi zipo. Tulikubaliana vizuri kwamba kesho samedi hakuna programu, ni kupumzika na kuandaa dimanche. Na utaona huko watu wenye wasikiaki tutakuwa pa 15. Dimanche tutakuwa pamoja na tutamaliza programu ya midi ile 12h 11h, kwa sababu tuna kazi Kampala ambayo inabidi tuwakirishe kwenda. Kwa hiyo ibada itakuwa jioni. Ukifika hapa jioni dimanche, utakutana watu wa wako. Kwa hiyo jitahidi kufika mbele ya wakati. Tusimame kusoma hili neno la Mungu. Mathayo sura 16 mstari wake wa 19. Matthieu chapitre 16 verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Nani kuna Kiswahili atusome? Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani. Biblia haiseme kitu fulani, inasema lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Litafungwa pia mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani, lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amina. Tunaweza naongeza Jean chapitre 8 verset 32. La parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Weka mkono juu, sema Mungu nisaidie tarehe ya leo nipate kuelewa makusudi ya mkutano huu katika jina la Yesu. Nilitaka niulize wakuli nyuma, unatusikia vizuri? Labda fundi yaongeze kidogo. Ili somo nimelifundisha usiku wa jana ku mtandao. Najisikia kwamba nina mzigo wa kulifundisha ambao inasema funguo 7. Funguo 7 za kiroho. Hiki kitu ni kama wimbo wa Kristo wanazoea sana kuomba maombi ya ufungulivu. Jehova tufungue, tufungulie milango. Na kuna wakati wanajiuliza watu, je, wanaelewa maana ya
neno kufunguliwa. Na Roho amenipa vipengele vingi sana katika hili somo na upana mkubwa sana ambao itakusaidia wewe ambaye umeonekana jioni ya leo. Mnajua Yesu aliitwa jina zote mpaka walimuita Beelzebul. Beelzebul maana yake mkuu wa mapepo. Wengine waliexagere wakamuita mwenda wazimu. Kumuelewa ilikuwa vigumu sana. Sometimes alikuwa na majibu ambazo hazikufanana mtu aliyesoma. Alikuwa na kujibia jinsi unamuuliza, ukimjibia kipumbafu unapata jibu ya kipumbafu. Ukimjibia kihekima unapata jibu ya hekima. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anamkalifia saa mwenyewe iko na problem ya kichwa. Hata wanafunzi hawakueleweka. Wanafunzi wake walikuwa nao kama watu wasioeleweka. Muangalie mtu ambaye hana nyumba, hana mchumba, alikimbia masomo, hakupenda kusoma, lakini anajiita mwalimu. Na alikuwa anafika kila fasi, anaweza ambia mtu, wewe tangia leo acha vyote unifuate. Mzee mzima anaacha kazi. Wakina Mathayo waliacha ufida, wakina Petro walitoka Ijwi. Watu wanamfuata bila kujua wanaenda wapi. Alikuwa haiwaambia vizuri. Kuna siku alipotea hata miezi 3 kunyumba haonekani. Alienda batiziwa na akashibakilia kule kwa Yohana Mbatizaji, kisha akaenda mjangwa. Na sana rudia anakuwa na wafuasi 12. Nafikiri waliuliza wale wafuasi, hawa ni wanani? Akaambia jamaa, hawa ni wafuasi. Wafuasi wa nani? Wangu. We nani? Mi mwalimu. Na wafuasi nao walikuwa wanaulizana, tuko tunaenda wapi? Asema mimi sijui tuko tunaenda wapi. Vile vile tu alikutanaka mjia, na Jona mimi nilikutanaka mjia. Mawazo ilikuwa mingi. Sijui historia vizuri kama Yusufu alikufaka na nini. Inaweza kuwa ni tension juu. Wanazala mtoto mwana washinda miaka, sasa mwana waambia anashinda Abrahamu miaka. Mtoto wenu waambia alipiga soko mzima, akasema atabomola hekalu ya watu na taijenga. Kuokoka ni neema tu. Ukivileta akili iko nguvu kuokoka. Ndio maana hauwezi kudiskite juu ya imani. Mmoja iko d'accord na wewe aitike na mwenye iko d'accord na wewe binaendelea, parce que moi je pense que la foi c'est un résultat de la conviction et c'est la grâce. Akavuma sana, mara waende huku, kesho wazunguke huku, kesho yake. Siku moja mupublike mtu mwaka mlalamikia, akamwambia Beelzebul. Manake hata mkutukana Yesu kama mlikuwa kaheshima, wakumuita pepo, walimuita uko mkubwa. Kwa Yesu naye akaona hawezi jidefendre mbele wanafunzi kama haiko Beelzebul. Ikaomba akamate wanafunzi waende kwa makaburi, juu atafute mwenye anayala mapepo, asikie pepo nao itamuita nani. Pepo ilipomwona haikumuita Beelzebul. Pepo ikasema, tuna nini nawe mwana wa Mungu uliye hai? Katika maisha ya kiroho usijitetee sana. Mtu anaelewaka Kenya napenda. Kama mtu akupendi hawezi kuelewa. Tulisoma shivote ma première, secondaire, deuxième, troisième, quatrième. Tulikuwa na kuru ya anglais. Kongo sinakuwaka kuru ya anglais. Na iko nguvu ujure anglais Kongo juu atupendi. Sio mnaeleweka vizuri. Mwalimu mtu akishimama pala na kia na vitu moja yake ama hawa atoka. Ambia ndugu yako hawezi nielewa kama unipendi. Siku moja Yesu iko anatembea nao, akauliza mitume,
watu wako wanasema nini juu yangu? Mitume walikuwa na akili sana, wakaambiana muro, tukiambia ujamaa lingi tunasikiaka hata la, acha tu tumutie moyo. Aseme watu wanasema uko nabii, watu wanasema iko sani Yeremia alifufuka, watu bongo. Mtu mwana heshimia sana, awezi mustrese na bimahabari vya. Ukiona tuko na fiancé wa kuletea mahabari, wao walinambia uko Mbaraga, walinambia wewe ulitosha mimba mnane, huyo kama hata kuoa ni mwizi. Mwenye anakupenda anakuwaka na garde aussi esprit yako isichafuke na vitu. D'ailleurs mele kwa tu evoluer bina yo niambi kama ungali vierge. Mami utafungula kuva. Tu si uwe siku uliona munjia ulionae. Wakaweka Yesu moyo, wakamwambia yenjo Yeremia akasema okay. Na nye munasema niko nani? Donc Yesu akukuwa satisfait na réponse za nje, mais akataka asikie jinsi wanasema Yerusalemu nje haipashe kuwa gisi wanaisema ndani. Gisi watu wanajua Bwana yako nje haipashe fanana na jinsi wewe unamjua. Na nyie munasema niko nani? Angaliana bote. Kulikuwa iletre wa akili Moabu, akaweka mkono juu, akasema wewe ni Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwona akamwambia, Petro, si damu na nyama vinakufunulia hii, ni Baba wa mbinguni. Na kwa sababu umejua hii siri, nitakupa mafunguo. Hapana funguo, Fransai inasema les clés. Nitakupa mafunguo. Utakachokifunga hapa, mbingu kitafungwa. Utakachokifungua hapa, mbinguni kitafunguliwa. Mimi siwezi lomba Mungu ufungulivu. Maombi ya wachanga, zile maombi za wajinga, Baba nifungue, Baba nifungue. Ndio kisi mnazoea kuomba, Baba nifungue. Hapana, natakiwa kumomba Mungu funguo. Akisha nipa funguo, hata nifungua tena. Mimi mweniko na funguo, nitatumia uwezo nilio nao wa kufungua visivyo wezekana. Weka mkono juu, sema Baba nipe funguo. Hebu nisikie. Hawezi ukamjua Yesu kwa kurukaruka. Yesu unamjua mpaka anajifunua. Yesu akasema hapana, wewe haiko damu na nyama inakwambia hivi vitu, ni Baba wa mbinguni. Ile ni Matthieu chapitre 16. Ukisoma Matthieu chapitre 17, Yesu anakamata Petro, Yohana, Yakobo, wanapanda kumlima. Kisha mizimu inakuja kumilima, watu waliokufa zamani, Musa, Elia, Yesu katikati. Hii siku ukiangalia vizuri, Yakobo hakuwaona, Yohana hakuwaona. Petro njoo anasema hivi, tujenge vibanda vitatu hapa, kimoja chako, cha Musa na cha Elia. Swali yangu ni hii, alijua kama ni Musa? Alijua kama ni Elia?
hakukuwa foto, hakukuwa kamera, hakubaonaka. Mpresence ya Mungu revelation inakuwaka. Vile vile alijua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Hatashindwa kujua Musa, hatashindwa kujua Eliya. Kwa tafsiri ya ufunuo, ukijua Mungu ni nani, wanadamu hawatakudanganya. Utajua tu kama huyu ni mnafiki, huyu ni mchawi. Na najiuliza kwa nini Yesu asiende na Petro kumlima Matthieu 15, Matthieu 14, lakini Matthieu 17 anapanda naye kumlima. Yesu alijua pale ku Matthieu 16 kutakuwa revelation, lakini akipanda naye na Petro hayakuwa na revelation. Akiona Yesu na mizimu atashakia Yesu, atasema hivyo sawa jamaa ne franc-maçon. Mesa naona Yesu, Eliya, Musa, na alishakuwa na ufunuo ya kujua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Hata aone misimu hata shakia tena. Ambia jirani, tafuta ufunuo. Je le dis souvent à Goma, on ne s'attache pas avec un homme de Dieu par sentiment. On s'attache avec un homme de Dieu par révélation. Nani kuna amen zaidi ya wazee yake? Anaposema nakupa mafunguo, anamaanisha nini? Manake shida zitakuwa mingi sana, na kila shida iko na funguo yake. Hii ndio shida ya kanisa tunayo. Maombi ni funguo ya kwanza, lakini maombi haifunguake kila kitu. La prière c'est la première clé, mais la prière n'a jamais été vraiment la clé pour tous nos problèmes. Unaweza omba, unaweza funga, unapanda kumilima, estoma yako inaharibika na shida iko pale pale, na unawaza Mungu akusikiake. Kumbe fungulo ya Prado uko naitumikisha kuchikumi. Marko sura 4:35, wakati zoruba inasumbua Yesu na mitume, Yesu alimuamsha akaomba, zoruba ikaishi. Lakini wakati ya Yona, kila mtu aliomba kwa Mungu wake, zoruba haikuishi. Yote ilikuwa maombi, lakini haikuwa funguo kwa shida ya Yona. Kanisa nakuamia hapa, kila shida maombi. Uko kule kunyumba kwa bwana yako, uko kuna kiburi ya hatari, uchafu na kupanda mpaka mkichwa, bakileta fusho kwa nyumba rakia kwa maombi, baba okoa mume wangu. No, nao atakata. Acha kuvala mafichire munyumba. Kuna shida zingine zenye maombi haita resoudre. Kuna shida zingine zenye ifo busafi njo inaweza resoudre, wala obeisance inaweza resoudre. Me problemi nye tuko nayo shiba protesta, tunawaza maombi njo. Andika hivi, maombi ni funguo ya kwanza, lakini haiko maombi kwa haiko funguo kwa shida zote. Nani ko d'accord na mimi? Example hii, wewe uko naomba Mungu akupatie bwana, jo priere yako, baba hii mwaka isipite, Mungu nipe masumbe. Mungu anasikia maombi yako. Tunafika pale nje, garso anakuita, dada fiere na nani? Sasa mnafahamu mikono ikisaka kuku. Kuko mtu mwanaweza kuita na kutamani petetre, anataka kuuliza, anataka kupatia kazi, me kiburi yako haipermetre baraka ifike. Na mwingine anaweza kuchumbia une semaine, mahitaji naanza, telefoni yangu iliharibika,
niko na anniversaire kesho. Wewe wanakuchumbia kesho hapo na sina kitu, sina kiato. Hapo mwanzo kulikuwa neno, hakukuwa kwanza viato au kitu gani. Kuna wakati yenye uko nashindwa kufikia baraka yako, manabii waisha kutabiria, ulishaomba, meshida yako weye haiko maombi. Shida inaweza fanana, lakini solution haita. Okay, mkwe mnanijibia. Shida ya Noa ilikuwa nini? Shida ya Noa ilikuwa nini? No, siligarika, si mai. Shida yake ilikuwa nini? Si mai. Jua apone juu ya mai. Alifanya nini? Alijenga. Shida ya Musa ilikuwa nini? Si bahari ya Shamu. Eske jua apite ku bahari ya Shamu, alijenga safina? Alifanya nini? Si alipasula. Yesu naye jua apite yulu ya mai, eske alipasula bahari? Eske alijenga safina? Yeye alifanya nini? Yeye alitembea juu ya mai. Yote ni shida ya kufanana, me solution. Shida ya Ana ilikuwa nini? Sinitasa. Alienda mwekalu akalia, Mungu akampatia Samueli. Shida ya Sara ilikuwa nini? Eske Sara alilia wala alicheka? Probleme inaweza ana, lakini solution haita. Mtu mwingine jua ajibiwe, ifo aombe sana, me mwingine ifo aache kiburi. Leta amen zaidi ya fasa. Eske juu ya shida yetu ya Kongo, shida yetu ya Kongo, tuambiane kweli, eske maombi ndio jibu? Kama kuna nchi yenye iko na waombaji Mwafriki, Kongo kuko waombaji wenye hata munjia anakuwaka muwepo. Mtu unatembea hivi rebro saa me pamoja na rebro saa tuko ba refugee. Donc problème haiko tu prière. Njo mimi naambia watu kule Kongo, maombi ya watakatifu haiko tu yo peke njo inaokoaka nchi, lakini naomba uwepo ya watakatifu muguvernema. Haiko tu priere ya basaint njo itaokoa pays, mais présence ya basaint muguvernema. Sisi anasema Abraham, mkiwakuta watu 10 kule Sodom, mutaokoa Sodom. Donc haiko problème ya prière, mais problème ya présence ya watakatifu. Je tunaomba me ba magicien banatawala nchi. Tutapona siku gani? Geukia voisin mwambie, zaidi ya maombi kuna vitu ya kufanya. Dada uko hapa, uko unavala kitambala yako mkanisa, ni sawa uvale kitambala mkanisa, me ukifika nje tosha. Nywele itaisha, utakuwa na kipara sasha ule. Unajua mapasta hawezi waambia vile, mimi nawaambia. Na mwana kwazika hakuna kwa tanibeba, mimi nawaambia. Maandiko nasema nywele ya mwanamke ni utukufu kwa mume wake. Bavyo kwa na kwazika, mimi sijali. Nani kona amen zaidi ya jirani yake? Acha niache ile sije. Itasaidia. Nakwambia itasaidia.
Mimi ni mwalimu, mimi nikikwambia kitu unajua maana yake. Funguo ya pili kubwa sana, kutubu. Nasema nini? La prière c'est la première clé et aussi la repentance c'est la deuxième clé. Qu'est-ce que c'est la repentance? Kutubu ni nini? Kutubu ni kuacha. Kuna ufungulivu yenye haupata kama haujatubu. Hapa nilijua amena itaisha, haina problem. Mimi sina shida ya sadaka sana, kwa hiyo kama hautatoa haitanisumbua sana. Ndakufundisha kweli. Zambi iko sali jiwe kukaburi ya Lazaro. Hata Yesu akwe na upako ya kusema Lazaro kuja, kama lijiwa yatoka atapiga kapongo shoku kichwa na atakufa tena. Manake ukitaka kufunguliwa, tubu. Wa kwanza mwenye ananibariki kwa mambo ya kutubu anaitwa Yona. Zoruba inaanza inasumbua, zoruba inasumbua. Banatupa mizigo, kumbe wana kamuzigo kiko kule chini. Banafika kwa anambia, mzee unalala? Basi usingizi kwa mingi. Mwa hii zoruba usingizi kwa mingi. We ni nani? Mimi ni Yona. Tuambie juu ya nini mikoshi hii iko juu yetu? Hakwenda mbali akawaambia, tufanye zoruba itulie. Ingelikuwa mporo angemwambia nini? Ongeza maombi. Mnanisikia vizuri? Angewaambia vizuri, ongeza. Jowe mwenye uko naomba na kondome iko msakame. Naomba na ulikuwa kwa mfumu juzi na jana. Unaomba mikono yako inachafuka na masturbation. Unaomba sana we. Yona akawaambia, msiende mbali. Mkitaka zoruba itulie, munikamate. Nitupe juu ya maji. Mule mlikuwa ba mere ya huruma bakambiana, mwache mtumishi, mwache mtumishi. Mlikuwa tu bayanke mwa hivi wakusake mvoyage. Pita huku. Tuzame juu yako. Hauna hata msumbao ka Biblia. Pita huku. Mimi nilikuwa nikauliza Yona, kwa nini kama ulijua kukutupa njo solution? Juu ya nini haukujitupa? Yona atanijibia, mwalimu, Mungu asaidi yake mwanajitupa. Mungu anasaidi yake mwenye batu banatupa. Hata unapata shida ya aye, usijitupe, usijiue. Shetani iko maele, anatia Yesu juu ya hekalu, anamwambia afanye nini? Alijitupaka. Juu ya nini asimu? Aliona nikimsukuma sekuri takuya. Me kakijitupa,